Haga Jingialehkai Indian Super League haperingka Punjab FC Persha ika North East United. Haba pai shikana Jingialehkai baro artli kenhun kia khait damar Shigul Haduh bukut ke Jingialehkai. Ya ke Shigul jonga North East United layak ban tap dau gogoi haga minit ka ban riu peu pada ya ke Shigul jonga Punjab FC layak ban tap lengbau Fyong haga minit ka ban riu peu lai. Haga Jingialehkai Serie A haperingka Lazio Persha ika Sassuolo. Haga Jingialehkai ka Lazio kala khur ka nam chop Hadin bagalala ban pelim ya ka Sassuolo da ar lakawai. Haga Jingialehkai League 1 haperingka Lyon Persha ika Paris. Haba pai shagana ka Jingialehkai baro artli kenhun kia khait damar Shigul Haduh bukut ka Jingialehkai. Bari ka gol pene khait ka Lyon ka layak ban tap Hashwa ban kut ka Jingialehkai. Kata ka minit ka bakandai peu plus riu lengba ka penalti. Haga Jingialehkai La Liga haperingka Espanyol Persha ika Real Oviedo. Haga Jingialehkai baro artli kenhun kia khait damar Shigul Haduh bukut ka Jingialehkai. Haga Jingialehkai FA Cup haperingka West Ham Persha ika Brentford. Haba pai shagana ka Jingialehkai baro artli kenhun kia khait damar Argul Haduh bukut ka Shispa arpeu minit. Badai ka penalti shootout ka West Ham kalala ban pelim ya ka Brentford da san lalai. Haga Jingialehkai AFC Women Asian Cup haperingka Bangladesh Persha ika Uzbekistan. Haga Jingialehkai ki Tyli juga Uzbekistan kila khor ka nam chop. Hadin bagi lala ban pelim ya ki Tyli ka Bangladesh da saulanot. Haga waipat ka Jingialehkai haperingka North Korea Persha ika China. Haba pai shagana ka Jingialehkai ki Tyli juga China kila khor ka nam chop. Hadin bagi lala ban pelim ya ki Tyli juga North Korea da ar lakawai. Haga Jingialehkai final jonga Campeonato Mineiro jonga ri Brasil haperingka Cruzeiro Persha ika Atletico Mineiro. Haga Jingialehkai ka Cruzeiro kala khur ka nam job hadin bakalala ban pelim ya ka Atletico Mineiro da Shigul lanon. Pada haga Jingialehkai final lami ka jing klumar haperingka ni ki artli ki kenhun Hashwa ban kut ka Jingialehkai. Haga bau referee ulas sei Haduh arpeu lai teli ki red card haga Jingialehkai. Pada ya ka jing pen klumar las dang nengkong leng bau goalkeeper ka Atletico Mineiro. Perde a cabeça, hein? O Everson perde a cabeça. Os jogadores se estranham, brigam ali na área. Olha só. Não podia terminar assim, hein? Não podia terminar assim. Aí tá todo mundo errado. Olha como vai terminando o jogo.